Gužve u domovima zdravlja, čekanje na zakazane termine za pregled kod ljekara porodične medicine najčešće dovode pacijente na pregled u hitnu pomoć. Tako se u Sarajevu u ovu ustanovu u protekla 24 sata obratilo gotovo 400 pacijenata. U večernjim satima gužve su neminovne, ali i nervoza među pacijentima. Svaka smjena ima 9 liječnika raspoređenih u ambulanti i na terenu. Ponekad se za nekoliko sati pregleda i više od 100 pacijenata koji najčešće svoj problem žele riješiti odmah. Osim što rješavaju hitne slučajeve, liječnici u hitnoj pomoći bave se dijagnozama koje su primjerene općoj medicini. Neko nema osiguranja, znate, ne može onda ni u jednom domu zdravlja ostvariti ono što bi trebao da ostvari. Neko nema ni novaca da ode privatno da se pregleda. To je sve, nažalost, razlog zbog koji pacijenti se obraćaju nama. Ipak naglašavaju kako ni jedan ne bude vraćen. Ni loši vremenski uvjeti ne spriječavaju ekipe kojih je, kaže, dovoljno da odgovore na pozive i na mjestima koja nisu pristupačna. Ukoliko se ne može doći do adrese, auto parkiraju i nastavljaju pješke. Ono što moramo obaviti to je ono na terenu, na vrijeme. A pacijenti koji su malo manje i hitni za nas, no međutim oni su sebi naravno najhitniji, možda ipak malo da imaju strpljenja, ako već trebaju da sačekaju možda pola sata ili koliko. Ovih dana ne bilježe povećan broj povreda nastalih uslijed padova, oko 10-ak. Brojka koja ističu karakterizira i ljetnji period. Porodice sa djecom u kojima su oba roditelja zaposlena u ovoj svakodnevici teško da mogu lagodno preživjeti mjesec dana. Mnogo je teže onima gdje samo jedan supružnik radi i još kada se dio novca mora trošiti za lijekove. Ovo je slučaj porodice Muhidina Fazlagića. Skoro sva mjesečna primanja odvajaju za specijaliziranu hranu neophodnu njihovoj 4-godišnjoj kćerki Lamiji. Lamija Fazlagić je vesela i komunikativna djevojčica. Od rođenja boluje od alergije na sve mliječne supstance. Da bi se normalno razvijela, roditelji joj kupuju hranu u inostranstvu. Za jednu kutiju ove hrane daju 50 maraka. Otac Muhidin je ratni vojni invalid, prima invalidninu 90 maraka, a majka radi kod privatnika za minimalnu plaću. Jedna ta kutija, znači ova doza od 400 grama, njoj može biti 2 do 3 dana. Kad tražimo mi novac ni od koga. Eto da ima neko te institucije koje bi htjele pomoći to da možemo tu hranu da se nekako da se dobiva i da se... Ukoliko bi Lamija jela hranu sa primjesom kravljeg mlijeka, pluća bi joj se blokirala i pala bi u komu. I zbog rasta mora jesti specijaliziranu hranu. Da to pijem, onda mi raste kosa. To bi željela da te više imam HP, a jedan samo kompjuter. Muhidin je ranjen tokom agresije 2 puta u kiču, a njegova supruga zbog sekiracije dugo je na bolovanju. Mlad sam za penzije, tako su mi rekli na komisiji, ja imam dijagnozu, ja ne smijem ništa teže od kilogram dizati, tereta nositi, ne mogu sjediti, dugo ne mogu hodati, dugo stajati, tako da sam, eto, na nebu ni na zemlji. Sa osmijehom nas je ispratila ova dostojanstvena porodica. Svi ljudi dobre volje koji žele da Lamija poraste mogu se javiti na telefon 061 220 115 ili na adresu Rafaela Gaona, broj 42. Da kupovna moć stanovnika opada pokazuju i slike koje bilježimo između ostalih i na sarajevskim pijacama. Bez obzira na niske temperature, ponuda je solidna i raznovrsna, ali je potražnja mala. Zbog niskih temperatura današnji nedeljni dan rijetki građani iskoristili su za pijačnu kupovinu. No oni koji su se odlučili doći imali su što i kupiti. Na policama je bila bogata ponuda voća, naranđi, mandarina i limuna koji se i preporučuje konzumirati u zimskim mjesecima. Ali zbog minusa trgovci strahuju da bi im mogle propasti velike količine povrća. Dodatni problem predstavljaju